Saya Muhammad Abdul Aziz, basic bela diri, pencak silat, siap menantang Kurniawan Saputri, maksud saya Saputra, dalam adu boxing friendship. I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. Nama saya Kurniawan Saputra, julukan The White Bear, basic bela diri, gulat. Siapa katanya? Si Bang Ji mau nantang saya. Aduh, Bang Ji. Kita buktikan siapa pemenangnya. Quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life. Nama saya jangan tahu kan? My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talk, Hey, Bang Zi, tunggu kedatanganmu. ass dropping all your shit, yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch, that's the consequence I got. Saya Muhammad Abdul Aziz, basic bela diri, pencak silat, siap menantang Kurniawan Saputri, maksud saya Saputra, dalam adu boxing friendship. I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. Saya Muhammad Abdul Aziz, basic bela diri, pencak silat, siap menantang Kurniawan Saputri, maksud saya Saputra, dalam adu boxing friendship. I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a I'm rocking, they watching, dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rock. Tunggu kedatangan Kisama. Tidak, kamera ni bagusnya, nipu dan caknya. Ambil tak? Kakinya tak? Ambil tak? Tarik. Kenapa lah itu? Oke, replay lah, replay 3 kali 4 kali. Kamu pasti bisa. Ibumu pasti bangga. Berani Om Kur, masuk Om Kur. Berani, jangan main jarak Bang Zi tuh. Ayo, bikin ibumu bangga. Ayo, dekati. Milu-milu. Awas pala. Mengkena titik eliminasi. Kejauhan Bang Zi. Kaki-kakinya. Big Show versus Rey Mysterio. Ya, sering banget adu-adu kaki. Awas pala pecah. Udah tambah berat badan.
Makanya diajak latihan jangan bolos ya Pak. Tangkaplah Pak Kids, Pak Kids. Tangkap. Aduh. Berat buntut. Ya, awas licin. Pukul. Laju. Ajar. Aduh. Lagi. Enggak apa-apa, lanjut. Lanjut. Jangan ada yang cedera. Enggak apa-apa, waktunya ketambahin nanti biar seru. Tendang enggak? Enggak apa-apa, kalian bukan member lagi di Warrior. Ayo, hajar. Shibu. 15 10. Bilang. Ayo kejar. 5 4 3 2 1 time. Ya, keluar menang. Tidak, kamera ini bagusnya, nipu dan caknya. Ambil enggak? Kakinya enggak? Ambil enggak? Tarik. Kenapa lah itu? Oke, replay 3 kali 4 kali. Kamu pasti bisa. Ibumu pasti bangga. Berani Om Kur, masuk Om Kur. Berani, jangan main jarak mau situ. Ayo, bikin ibumu bangga. Ayo, dekati. Kan milu-milu. Awas pala. Menggerak titik eliminasi. Kejauhan Bang Ji. Ya. Kaki-kakinya. Big Show versus Rey Mysterio. Ya, sering banget adu-adu kaki. Awas pala pecah. Udah tambah berat badan. Makanya diajak latihan jangan bolos ya Pak. Tangkaplah Pak Kids. Tangkap. Aduh. Berat buntut. Ya, awas licin. Pukul. Laju. Ajar. Aduh. Lagi. Enggak apa-apa, lanjut. Lanjut. Jangan ada yang cedera. Enggak apa-apa, waktunya ketambahin nanti biar seru. Tendang enggak? Enggak apa-apa, kalian bukan member lagi di Warrior. Ayo, hajar. Shibu. 15 10. Bilang. Ayo kejar. 5 4 3 2 1 time.